Mam tu neki za zastav za tebe, vredno tam dol z juga, veš. Zdaj so posneli pred kakim mesecom in pol, veš, kak se reče, sam vidim po naslovu, mokre gače, suhi tiči, je na DVD-u, veš, na DVD. Sme slišala? Vredu. Vredu bo šlo? Ovo. Super, krasen, vidiš ovo original, da? Vreme se maske i druga. Pa mam, veš kaj, tu sem dobro zdaj tudi Rolex, veš, brez X-a, KS, original, Jugo. Če ne bo to v redu, mam tu keknu, zlat, baker, kar češ, veš. Ajde, dober, vladi. V redu, da, pridem, veš. V redu se? V redu. Što je to? Noćem ja se žal problemi, baku, veš. Daj Rolex. Rolex, iz Juga doš, v redu, znam. Zašto ti ga ukrao, bre? Na svoju robu. V redu je. Šta to? Šta ovo baker čisti ne radi, znaš. Prosti, nisam bio ja, bio kamerman tam, veš. Gdje sam? V redu? Veš? Dobra roba, veš, dobra. Jugo sistem, veš. V redu? Dobar, pet. Veš? 10 euro ti dam. Koliko? 10 euro? 10. Dobro, zdaj jaz bi to sprejela, veš, z letalom pripeljali to, DDV, pošta, hitra, veš, malo več mogoče. Ajde, 15, kosti. 15, težka bo, veš, imam jaz eno punco zdaj, dela honorarno dela naokol, se fuka, veš, na puno ga šopa, treba malo plačat, zdaj sem jo jebal dolg, že veš, kak 3 tedne non-stop, veš, sad Non-stop bizarij. Veš kaj, baku, jebem ti mater, šupak, poslušaš te moje kozlerije, hočeš, nočeš, se treštem od straha, tu nimam pojma zakaj, boš poslušala moje traume iz otroštva, v redu? Ne. Ja, kak sam se imao si današnji. Nije uvjela. Ja. Tamo ti jebe baku, a? Boš ti ven kradla Rolex ure sa KS, a? Majko ti. Rolex, veš? Jugo! Mamic ti jebe. O moj Bog, moja seka! I opet umrla, nemoj! Sam bio ja!